Ka dorbar mang tengka jong kejela kelas sedang ha kesing to adiang jong katayo. Pad ha kene kesni ulat kejela uphagu chohan ula ay kejingkren ne ka governors address. Syakinong mikmat jong kejela ha ke yeng dorbar tawan ka badan ha rilbong ha kenong ba shelong. Ulat kejela haba ulapoi ha ke yeng dorbar tawan kejela lapriang zobhayo u da ulampang ke yeng dorbar tawan u Thomas Sangma rengkat bad menteri rang ba kejela Konrad Kongkal Sangma rengkat bad unong yalam kaliang persya ba Ronnie Willingdo bad kiwe-kiwe. Ulat kejelau phagu chohan ula ajingkran hakaktin hindi hagi yang dorbar tawan. Badegane kejingkran kejung ula pen kalapat chakaktin pareng nagebenta ki MLA kejela. Ulat ula yaro iki dekot jeng yang dorbar halor kejingla kejongki ban penne ya keburam hagejing yashim benta ha dorbar. Bad ban yatai bad ula kentu iki MLA bikin yai beteng ban penne pensa ikene kerukom le kabalong kejing sngo sarong ya baro. Uloong bag sarkar jela kaladon ikathong ban penlong ya kayo kakot jong kajela Meghalaya kabakot $10 billion. Bat kene kan ketiu arsha kejeng yo jong kajela bat uloong ru. Ba ke boarding kejeng sam ya ke umbam ka IT ka kamjung okai perthai bat karap karyang. Kin kentiu ya kayo kakot ban penurlong ya kathong kabalabu. Kajing syamkia kakot kakia kapuli putih kajing kentiu kakamai kaji ikilong yeng kajing ajing shingan kajing jerngam bat kerukam ajing syakri kebedai beginong syong shnong kan kentiu ya kabha kamiat jong man la uwei pu uwei unong syong shnong ulat uloong ru bakaladon kajing suk bat jing shingan ha kesnem kabalalet bat la penlong ya kita masa baper klem gino kajing penwit bat ke sarkar ke yang skema kanong rem baka kloi penekran bat ka kenhuan HNLC kat kum ki kendon jong riti sensyari bat kat kum ki jing betha jong katnat home affairs ke sarkar pedeng kidkhot yang dorbar tawan kilepen pauru ke jing snolem halo ke jing klatno u MLA barem kamaulai constituency uba SD Kongwir ubalalong ru usembut menteri rangba benengkong do jong jela Meghalaya bat unihim san arsangma ubalalong MLA barem karong jeng constituency bat kiwe kinong mikmat nakeleng ki jela jong dari India महत्वपूर्ण है और पिछले वर्ष के दौरान राज्य में कुल मिलाकर कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण रही। विभिन्न राष्ट्रीय राज्य त्यौहार बिना किसी अप्रिय घटना के मनाए गए। हमारी सरकार राज्य में अस्थायी शांति लाने के लिए प्रतिबद्ध है और वह गृह विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर ही HNLC के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। माननीय स्पीकर और माननीय मेंबर मेरे स्पीच की ऑफिशियल कॉपी सदन के पटल पर आपके सामने रखी हुई है। आपसे अनुरोध है कि वे पढ़ा हुआ समझने का कष्ट करें। जय हिंद।